Emakhosini umhlambululi samba singamabutho singabemvelo impela. Yebo impande siyilungisile yabo mama yabo baba yabo gogo yabo mkhulu phezulu kwesimo samacala. Lo bizo lolu lihambelayo hijackwa abezulu abemvelo ingathi abezulu abemvelo ngoba basebenzisa konke. Ngizobonga kucala kubantu abasichasile kakhulu ngokukhanyisa. Ibizwani lokukhanyisa i-super thanks. Uyazi into zikamoya from mandulo kubokhokho isikhanyiso into enkulu. Ungalinge right now abantu bamoshakalelwe impilo zabo ngenxa yokuthi umelaphi wendabuko ukuvulela izandla wathi hayi ngizokunceda impilo mase right uhluleke nje ukuthi uyokhanyisa. Inkulumo kamoya iyakhanyiselwa. Kukhona nabanye abathi hayi mina ngeke ngistintshu for ubani ngoba lo muntu oza kuye akagule. Ngaloko ngizobonga kulaba be super thanks sinomnyamezeli sibe no Ana sibe no Lerato. Ngathi umusa ungaba nani uthando noxolo lube nani kukhanye kube kuhle. Ngathi akuyokhanya kube kuhle. Amaphupheni niwabone into ekufanele zize kini azize zingastotshwa noma ziblockwe imimoya yobumnyama. Ngilethe ukukhanya isiletha lokukhanya singamabutho sivula la bethe umthakathi ngeke kuvuleke khona. Samba siyonceda siyohlambulula emisamo yenu ukuthi konke kuyokhanya. Imikhuleko yenu ayiyofinyelela kumdali. Umphahlo wenu ufinyelele kwingelosi zokukhanya namathonga amahle. Emakhosini siyabonga. Ngizokhuluma ngokuphahla ukuthi kuphi lokuphahla loku wena okuphahlayo okungazwakali. Ngoba soon as ukuthi like for example labo inyawo out nyawo in elinye lawo lingaphakathi elinye inyawo lingaphandle ama so called Christians nabo so called bathini underground gang cause kukhona laba abazazi ukuthi okay yes ngumntana wamathongo kodwa ngiyaphupha kodwa akekho lapho. Kukhona iChristian othi ngibelieve kuJesu kuNkulunkulu kodwa akekho lapho. So ngizokhuluma ngani ukuthi ngoba ku easy nokuthi makuthiwa phahla ujahela ukuyophahla and then uyile wayophahla waphelelwa amandla ngoba ini awuzwakala umphahlo wakho. Kuthiwa yini ezoyenza kube ngcono ukuthi uphahle now kwamele wena uzicheke. Ingabe lekhaya olala kulo uyaphupha na? Ingabe le ngiyayiphinde ingabe uyaphupha vele na noma ukhohlwa amaphupho? Lapho kuyakubonisa ukuthi ikhaya olala kulo lifile. Ngoba uma siphupha sisuke kune communication nabadala. Kusuke kune communication yokuthi siyaxwayiswa through dreams even though kukhona abantu highly impossible. How can you dream every day? Understanding I guess isigulo sala emhlabeni ukuthi umuntu ohlezi acabanga. So your daily thoughts become nightmare at night. So uzitshela ukuthi uyaphupha unbelievable because of uma uphupha kuyenzeka mawuphupha bonqo ingandlula ne2 weeks ungaphuphanga kodwa ekuphupheni kwakho ngoba yiyo into straight. So ingabaleki indaba yokuphahla ingabe uphahle endaweni ekuyiyona ekufanele kuphahlele kuyona na. Ngakhuluma ukuthi sinemilanjwana ebusy ibambi imisamo yakabo mama ezenza igora izokushaya because of ngapha kwamoya awuzalekile kahle. Ngaloko uzoloku ubamba umsamo lapha kabo mama ngoba kuthiwa umfana kuphela. Do you know ukuthi makubathi umfana kuphela omdala kuwe umntana wentombazana walapho wakabo mama
umntana womfana, sorry, womfana. Ngicela ukuthi uyizwe kahle lenkulumo. Kuyenzeka ukuthi unomntana kini womfana, uyintombazana yalapha ekhaya. Uzale umfana, then umbhuti wakho omncane azale umfana. Omkhulu lo mntana womfana. Sesinifundisa isimilo ke manje. Ungathi ngoba wena uyintombazana uzalile la ekhaya uzala umfana omdala bese uthi uyisigora. Ucuphisiwe kulomndeni unekubo. Ngoba nibhizi wena mama nomntana khona wesigora umlanjani ongazi ukuthi ngabe uyamthumela kabo baba ukuthi ayolwa kabo baba umenza isigora la. Even nomzala wakulowo mndeni wakho omfana umdala kunalo wakho lokumntana walapho wena. So umphahlo njani lo oyenza ukuthi ningazwakali maniphahla iqala esintwini ukuthi uvumelekile vele ukuthi uphahle la kabo mama na, then mawuphahla kabo mama kabo baba awubabizi, then mfana ukuthi uyadlala. Ingakho sikhethele imvelo, uyaye entabeni ubabize bonke, uye emanzini ubabize bonke bazozwakala. But as long as usendaweni wrong, zicheke ukuthi la uphahlela khona kukini kanjani. Njengoba vele abo mama benu ba makruku nje bakrukela amadoda ukuthi hayi umntana wakho kanti akusumntana wakhe, umbambisa ibhantshi, it's even worse. Bantwana balahlekile abazi ukuthi baphahle kanjani because of mawubiza lezibongo ziyakuphikisa zonke. So omuphi umphahlo safe? Okay, imiphahlo i different. Uphahlelani? Ufunani iphahleni? Ufuna inhlanhla, ufunani? Hamba emvelweni, hamba entabeni, hamba emanzini. Ufuna ukuphahlela ini? Umsebenzi, phuma soka lapho. Phuma endlini, ungaphahlela endlini, hamba uyophahlela somewhere. Ngoba ukungatholi kwakho umsebenzi indaba isemagcekeni. So omuphi lo mphahlo lo ongafinyeleli wona? Same applies nomkhuleko. Who said akuyokukhulekwa emanzini nasentabeni? Imvelo anisebenzisi. Kuyenzeka ukuthi uthola isihlahla nje sisodwa imvelo uyaya kuso, they breathe the spirit esinzima kabi. So asi exercise imvelo, sifuna ukuthi siloku si around la. Anifuna ukuphanda. Please don't forget to like and subscribe.